Kakenhon jangki samla baduna ha kaboryo I najala Mikhalia kidang budak ha gajing elekai football ha kakerdan jang gejala batkari. Wat hapdeng gajing bambiang ha kaboryo I kini ki samla kilapen I yakasab bagidon. Uway napdeng kini kinong elekai uday ubana kasnong Maulan Ray East Khasi Hills ubalami khmat ya gejala ha gajing ele kabalong ha Chennai. Jharkhand bat Maharashtra. Tungen yasngap khendiat halor kani ka khubor. Kakong yari lang pingrom, kabalong kakami jong unong yalakai football na Maulan Ray. Kalau ong bagani kadi kasin kabaning kong ba ukun jong ka, unyo ay kajing itu, markaladam na kajing kemen kabakraw. Kalapan skembiang ay kajing kular jong ka, man kersya ni kajing net jong ukun jong ka. Ujon bor lang pingrom, unong yalakai football badan kajing duna hakabor yoi, ularong siya kani kajing yalakai haus nam arajar katpra. Ulai isim bentah hagi kandai teli kelempung yalakai, hakaleng katan stay lam ini. Bar hagi wei kip jela shabar jong katan. Kani kakunhun yalakai football, kalapan lim ya ka Arunachal Pradesh, hakalempung yalakai kabalalong hagati, hau benai jemang. Aka jing smau jang akong kami, komentasi mo, may kun jonga ila, kalong kasing kabaning kong mo, aka jing gajong iba ilayo ya kani ka. Awat yang jong ka sport mah lain football nah kajing long cuma kang kami hingat ada berkata musim kajing kemen mah namal hagi tu kipor balale nya haus nam balade alai snam mai kun jonga ila ni na kani kajelapan Ujon bor lang pingrom, lapan pau ya kajing duna halor kajing bambiang ki coach hakajela. Ni juduan ki coach kamanchwa Henry Sisien bakakunhun kala sedang menmi khamat ikajela haki kerdan ki bakam he ni lahap ban pentebet hi daladi ula benram ujon borlang udan kajing angnut ban mi khamat ikari India bat uang nut ban let sya pentebet sya Kerala umai sansun nakashnong soram mau plang blong ula dan kajing snau tenan ya ka football ha ka por ba udang na ha school wat la ha shwa ban penya ya ka football na ka benta ki ba mat la ha ka jela menta umai san ubala pendep ya ka post graduate ka subject khasi han na nehu udang yai beteng ban yele kai uwei pan unong yele kai ubala te perteng kom utoni wel khong tai ula sedang ban yele kai menta usnam Aku por menshwa por badang musya ngidan lakachong katima bat ka tura bat ka Shillong. Te menshwa ngila mi na ka school. Tikirin kino hikay jeng ngi hinatai iki baju. Hikay ngi man ka por. Te hadina tupat arajar. Mentangin pe di gajing long jing man kasun beneng.